mukethia musiaisia witu wa Mutongwe TV na udhocha ingi ndini wa kilungu kitu cha uiti pala tuende na kunena nisia yulu wa kansa na kwa ibinda yini ndatu nena nisie yulu wa kansa ya nondo ila ikwataka na kansa ya emutha ya usiai ya mundu mukakana saviko kansa sisi twethe watu nini siasio muthenyani wa umuthi nyeni twa Faith Mackenzie wa Mutunga na tuna daktari witu Dr. Geoffrey Mutuma. Karibu daktari. Asante. Kwa masitwa ni Dr. Geoffrey Mutuma na nimeri from Zambezi Hospital in Nairobi South C na umuthi tinene ayolwa kansa siaka. Onta nene monolongi dilwa kansa siaume kansa siaka ila sifa kwa wingi sifa. Akaingi munome na cancer of the breast kana cancer ya nondo niyo itongo etipyo. Na cancer ya kele ni cancer ya cervix kana imutha ya useja mundu muka na ile ingine cancer ya mimeo kana cancer ya esophagus ile ingine cancer ya ebu cancer of the stomach na ile cancer ya medulla munene kana cancer of the colon na ile cancer of the ovary kwa kana cancer of the liver na cancer ya mabui kwa aka na ile ingine cancer ya mabindi na cancer of the brain hizo si antiani ku umundi tinena yolwa cancer ya nondo cancer nondo ni chao cancer nondo ni la nondo ya kuyambia kuyana ite na muwango nondo tisi muno cancer yana panena pango na wote isi umundo longi nani kusoka lo mundi nondo cancer ya nondo ni si kila mundu wonde na muno asia isa maitu umundi cancer ya nondo yepo kwa wingi na ni kwata aka na kila kimana muno ni kwata aupe ku cancer nondo is both in men and women na katika cancer diana ila tukwata cancer mwe ya nondo ila umira pala pe mundu ume ku aume medwa na nondo nisi pe mengi marete kana mena nondo kuno sio kasiasa kama na mundu mwana na nondo na sio oende akameika ukeka nondo wina nondo na cancer ya nondo ya mundu ume ito ali more aggressive than another cancers. Now cancer nondo ni chao ni la nondo ya mundu makadambia kuyana na idho ane thuri tapa ndini no kitapenda kakali kaimbita ndini indi cancer nondo kinchambe ne kana in Kenya natakunikila kwa uliku muno kati wa kakenda mundu mukomwe akethwa cancer of the breast. That's our communities ndini wa ndisi ya mwingo ni more common kati wa nana mundu mukomwe wa cancer of the breast kwa in Kenya na in Kenya cancer of the breast niyo zambati tepa wingi muno be wa cancer sionte ku akaingi muno ni makethwa na cancer of the prostate ku mbo mundu muka idukisye muno indi tukwasya no kiati ya indi tukwasya mundi nundo itone tano kaingi muno mena cancer of the breast na cancer of the breast kuitwa kwa laisi lakini waselewa wabethwa na thita anene ngaka ingi muno nini si dino hospitali kwa Zambezi hospital nini takaingi muno makabwa cancer of the breast lakini pe matukwa mama mitamwe wise atina sinda of course ile daktari tukira kuita ngaini wo kwasya lakini no sio kasa ya neta atia indi daktari wa kwa nundu andwa ingi nitumaita amaile akwatia ini daktari unakwasya na it's not very good na nundu the results is asinzia muno now cancer nondo na kondo na ni na chakana iyalasya na pai murkin mundu akiwa mundu esa kwithwa aithamba akiwa pena pandu paimbu nondo yakana elena kiokesa nondo yake yona nene bewelengi okesa ndekwela waniki nokita yona be pandu paimbu ku kila kitu ake maana muno kwa mundu muka ni kwika kila kitu ta self breast examination ukisia nondo yakwe mwene ukesisia nondo bakube akamyongo 90% kana akaingi muno nimo mama na amena cancer tinda kelo mana ku allow them na cancer nimo mama amena cancer na mayuka hospitali na hicho kitumi no sio ukemana tene ne kana usta ni woka kudana na kusisia kila kitu akimana muno ndi wa cancer be needs the screening kana kukuthima uteki wa kendo na screen ya mundu mukani ninanasya ukethima we mwene kana kuta self breast examination na ukita kwikwatanga nondo yako kana pepa ndo paimbu na no sio kezari we kwatango kama na pepa ndo paimbu ndino nondo kwako na ni my kwa advice yakwa ni advice ya mundu muka at least once per month kana anytime we kwata nondo kama na kana pepa ndo paimbu na pepa ndo kupata passion nini sikana kwa alama kwa asiasa metu umundi alama kwa to mundi ni media in fact in every 20 we have one lady with cancer of the breast
And that's how serious it is. Kwa uno zoka say at least niwe kwa tangana niwe sisia niwe mana na taasya wale kwambia kuisisia from the age of 9 years. By the time the breast start to develop nondu twele tutwingi muno nitwithwa wimbu thina nondoni kwa na lakini muno kwa twele tu ithwa the cancer of the breast ithwa kitu kita fibroadenoma kana benign swelling of the breast na twele tutwingi nithwa na wimbu su na wo matene withwa the animation na kele tukaithwa na thina in our life lakini wale akuma petro twingi muno inonete by the age of 17 years 19 years 20 years kida nondo mwene nene muno nokizira ya be wele na nene pia na muno ya kala muno ni konitondo konifati katika cancer kwa twele tu nozo tukambia kwezi satane na ndi wimbu mwingi ula withwa kwa kambilo 20 years withwa we benign tumor kana benign swelling lakini after 20 years ithwa malignant kana ita wa cancer kila kibone kana cancer of the breast ithwa kwa wingi kwa kambilo miaka for 35 years and below. In fact, it's so common. Na hicho kitu ninaona hata mundu mukamena ena miaka 22 na cancer of the breast, 25 cancer of the breast. Na hicho kitu tende tunaona aka from 55 years or 60 years na cancer of the breast. Lakini nowadays we are seeing very young ladies with cancer of the breast. Do you see actually what's the major factor about cancer of the breast? Na kuna na cancer of the breast na cancer kwa mundu akiwa ona banini. Now, wamina kana when cancer of the breast, what else do you need to do now? Because wamina kwata where there with a swelling and one daktari kana msema wambia kuito nundu kuita cancer of the breast either the lies muno na decomplicated lakini no last month ni wate ya daktari no kwa nundu kuita cancer of the breast but dependea ni stage diva na andu ingi ala moka with cancer of the breast moka stage 4 nundu stage 1 ona wa kwata duiwa ona we kwata duiwa stage 2 you can get it stage 3 you can get it and stage 4 ukaweka nondo ni nene na pyange moka yana ne vie na dina kitau na pia andu ingi muno say their cancer ni akwatie nondo ina kitau na ambie kuitwa kitau chu indispensable kiyoba kitau kitwa and that's quite common na chokitimi no choke say akane mambia kukankate na ngange nundu woka stage 1 stage 2 no kuita na no wa ndio kuelelia ba daktari. Yes. Nondo ya mundu muka. Yeah. No yimbe. Yeah. Itena kaliu ya ila tuasiane tayo cancer. Kindu chukimba. Yeah. Nondo no yimbe omana okwimba lakini ipaipa ndo yine kaliu. Paito naka. Imba idwa ne kali. Nondo pe nondo kuyana. Na siana undumwe siali. Lakini wone mwene be welenge idwa na thina. Kuya ile idane kali. Idane kali idane na kana cancer bigino withokiwa na kaingi ona mena cancer 3 mwethana any signs ona wa mara we na cancer mayitikala na none te muno ta anga below 30 years na mena cancer they cannot accept first nundu they are very young na they don't expect to have cancer lakini most of the time actually none ta kaingi muno in fact so many times macha maina cancer na mailea kuitwa makeza ko kamea bini pio pato noteka yes na ni ukulia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena cancer ya nondo no nginya wese kwigwa ikaliyu nundu watu ya kana stage 1 no yethetebo stage 2 kaketha ke kaindo kanini na nondo ya kawaida wabinya iwi ayona tukali utonyo bathukania ate kali ya cancer na yine ni kali ya kawaida ya moyo wako. Exactly, that's a very good question. Now, pela tumeta lumpy breasts. With them in nondone kwa kupenda makali lumps. Ila ina cancer with either lumps wakwata with either so on then size the same size. The same size. Lakini pela na cancer it was a bigger size than the rest of the lumps. Beanka inge muno medwa na lumpy breast akwa kwa makali mainge muno. Yeah, that's normal. Lakini ila wakwatu wa limwene nembe wa ila zingi ila no more them that makali more them that meanene lakini ila pena cancer one becomes bigger than the other one. Yes. Now ikali yu ila mundu kukwata ewe kanena cancer ni wailewa ye isonga kana yelumite bandu bamwe ukethe weje pinya ye bamwe kana ye ilosonga wabinya. Exactly. Now
nikusaidia stage 1 with mobile. The lamp is mobile. Usaidia wakwata kidipira kanikoe kasio kanikoe that's cancer stage 1. Lakini stage 2 na 3 usaidia wakwata illuminate part mbamwe is adherent. Is adherent because cancer ni ambio kwata na muda. Lakini stage 1 they around. Ndio kitu stage 1 ukitaudhi kuume obu cancer there, and that's you are cured. Lakini ambio kwata na mumudha langi lazima umie nondo yonde. And I would say that you can also cure it. Lakini now stage 4 is that in nondoni and add to the bone mabendeni na niathi temane na niathi mapuini na niathi uongoni, it spreads itamba mwi wonde na cancer ningi alame na cancer ya nondo maruti ya nondo cancer isemba kama mwini won ikandika mwini wonde katika ndaka meno katika pendo wekana nayo. That's when it's stage 4. Yeah. Kwa utu asie ye stage isi and stage 1 stage 2 stage 3 yeah no yebe tangwe na uwo ukaimonya ika mwini ukethia yu ya betangwa pyo that took to me kuita kwa cancer. The first stage is na surgery ni kutwa mndo pieta tukome kali yuyu na ukizida mndo za hapo hapo, lakini ona womwa kwa operation ya umwa no usioke kwa radiotherapy na chemotherapy no do that is kana pe cells CBD chathi mwene kula kunge kuona amina ku operate wa mno stage 3 na stage 2 some stage 2 usioke uke kwa chemotherapy na radiotherapy kubegwa na kuna ndawa. It's very important nondo and ainge na no ta awo ainge mno stage 3 kana stage 2 ni mo operate wa na maidi musi na mayate nyanya na boye cancer aje no sio kate wana kana wandawa ukamanika kana cancer kana na dele with stage 4 do operate awa no ndo zamina kunyaye kamwene do operate awa sorry na wa operate yuda kuna wamana wa mina alimona kamwene kila weka ukitaona wandawa radiotherapy na chemotherapy because that's the way forward. Not to me as with wa cancer ne patipende stage eba na ni cancer eba kwa uyu utekitu operation ndio kwa chemotherapy kwa stage nini no wekwe nondo pe anmazi andienda operation nenda chemo anainge na ona pe muunge just recent no kwa asian nyene stage 2 na ndienda ku operate wandu kwa ndema no ndo akwa nenge chemotherapy because it's right the patient wataenda uno kwenda, lakini is very important mu education ini daktari no kwasa pe ange moka pe amutu meta kama ni mote mungu never na inde to ni momesi yukite kuitwa na undebya inde kwenda kuitwa kila tuteka na daktari di kuita utekwa na kuita pe amoka oda yupe pe mbu monde wisitale kwa monde ina muita na senye ndienda kuitwa nani muwangu aenda cancer anaenda kuitwa ani walea pobu babi kwa mundu etha yituka tipe yituka seyu ekanekwe yes etho asiu lakini ne always ni right ya mwo kwa senda kwa cha ndo kwa ndo mwene wake ndo mwita lazima no ndo mwe ilangwa da ku operate no lazima unenge mwangu ku operate onange kuita daktari no lazima unenge mwangu kuite no kaleolea pengine neka na hicho kitimi ona mundu asia ina stage 2 ya cancer of the breast na nyendie ndo temwa naenda kuitwa na chemotherapy tikaende muunu kwa lakini timu tabia kila kwa is wrong na aisaini bandu nekana itina pega kendo dakaasye ndese yuta uzule ile ni mwelise nesa na ale na tsenye ndikwenda ndienda kuitwa na wada cancer na ndenda kuitwa na yu ila muweka kuitwa na waite cancer wowo noende ya kana uende ya no wenda wa ila twase wanywe kana ni uima waku wa mwindo wina binya cancer yende ya na ni yende ya na hicho kitimi ila ta nene ulwa cancer ya prostate au mengi mali yako kuitwa na mali yako kuitwa of course within 1 year eto atebo nondo the cancer tamina kwa cancer devo muno da prostate yenda ametoke muno na cancer ya nondo na yenda ametoke muno ku mundu muka achadenda kuitwa cancer yake ya nondo pendo weka nitwenda na ugenda muno yulo wa cancer yes naende musiaisia witu wa Mutongo TV tuyamba kunia nzoma ndiba u ndeni wa kilungu kito chambe cha kunena nisia yuluwa wa kansa ya nondo ila muno kwata aka lakini aume no makwata wa ni wa kansa ya nondo itina ndatika mbudhu nitusioketheti